kabisa nongeye kugusuza kandi ngo ikaze ukurikirana ibiganiro n'amakuru bicano kuri Darwin Sports Zone kugira ngo uri inshuti y'akadasohoka ya Darwin. Niyo mpamvu ko ntangira video yanjye buri munsi kugira ngo Imana igoreze umugisha mu byo udukora byose bya buri munsi, dore ko ibyo tumaze kugeraho tubikesha we rwose wowe wakoze subscribe, like, share na comment. Kugira ngo rero nawe utakora subscribe nyaboneka yarukira kuri Darwin Sports Zone ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye twibanira mu nkuru z'imikino nyinshi cyane ziba zigezeho kandi zishyushye kabisa, dore ko rwose ari amakuru menshi ara ku mugani burayi bahari. Ni mu mpera rero rwose ejo twari mu mpera za weekend, uno munsi turi kuwa mbere nta yindi nkuru irimo iravugwa rwose ara ku mugani burayi, dore ko arimo aravugwa rwose iyirukanwa ry'uwo bita Erik ten Hag kabisa. Ndaza guhita ngenda mbikugezaho by'umwihariko turagenda twitsa kuri Ballon d'Or, dore ko ku mugoroba rwose iraza kugenda itangwa mu ijoro ryo kuno mugoroba, iraza kwitangirirwa hara mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe rero ya Real Madrid n'abakinnyi bose uko bagera kuri Ivane bari rwose baraza kuba babaye nominated mu bakinnyi 20 iraza gutorwamo umukinnyi umwe rwose uraza kuba kanira Ballon d'Or igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Barimo baravuga iki rero? Barimo baravugwa yuko uwo bita Vinicius Junior kabisa, uko dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo icyo bita Fikajes kabisa n'ikindi kinyamakuru cyitwa Mail Sport n'ibindi binyamakuru byandika muri Espagne rwose bagendaga bakonfaminga yuko uwo bita Vinicius umunya Brazil ukomeye cyane December boy kabisa ari washobora kuba yagenda yegukana kira gihembo rwose cy'umukinnyi witwaye neza rwose ku mugane w'Uburayi. Ni Vinicius rero kabisa mu UEFA Champions League unabizi ko ubwo rwose hari kuwa kabiri ikipe ya Real Madrid yigaranduraga ikipe ya Dortmund ibitego 5-2, harimo rwose hatrika yo bita Vinicius Junior kabisa bakonfaminga rwose ko bita Vinicius akwiye rwose no Ballon d'Or. Ni Ballon d'Or rahanganiye nabo bita ba Jude Bellingham, abo bita ba Dani Carvajal, abo bita ba Lautaro Martinez umunya Argentine ukomeye cyane, abo bita Lamine Yamal umunya Espagne ukina ikipe ya FC Barcelona, ndetse na Rodri Cascante rwose umunya Espagne ukina ikipe ya Manchester City yagendaga najya mu mvune. Reka tuze gutegereza turebe ko ku mugoroba nkuko ibinyamakuru birimo Fikajes, ikinyamakuru cyitwa Mail Sport, icyo bita Transfer News n'ibindi binyamakuru byinshi cyane kabisa ibyo yandika muri Espagne kabisa bikonfaminga yuko Vinicius aragenda twara rwose iriya Ballon d'Or iraza kuba itangwa ku mugoroba kabisa. Nguwo nuwo bita Vinicius Junior umunya Brazil ukomeye cyane kabisa. Ndata nkomoza ku ikipe ya Arsenal de Gunners kabisa nyuma yuko umwataka wayo ukomeye cyane amwita Gabriel Jesus, dore ko rwose ari umunya Brazil wihorera mu mvune, dore ko bamuguza mu ikipe ya Manchester City. Nuwo bita Kai Havertz wabona yuko rwose barimo baragenda rwose bagana mu zabukuru. Ikipe rero ya Arsenal de Gunners ngiri tayari ko yakishyura ubwatsi atari iburekura ku mwana ukiri muto bamwita Arda Guler, umukinnyi ukindi ikipe ya Real Madrid hari ku mwanya w'ubusatirizi, dore ko atabona umwanya rwose ari mu ikipe ya Real Madrid akinira umwanya ukinwa ngo nubita Kylian Mbappé urumva katamenera mo baracyari muto cyane. Wabita Arda Guler rero biravuga yuko rwose ashaka kugenda yerekeza ara mu ikipe ya Arsenal de Gunners, dore ko ikipe ya Arsenal de Gunners atari yonyine namuryamyeho, ndetse n'ikipe ya Livepool rwose ngo barenda kumwicaniraho, barashaka uno mwana ukiri muto y'imyaka 17 ko yakirekeza rwose muri Premier League agakomeza kugenda bafasha mu ruhande rw'ubusatirizi, agafatanya n'abandi bakiri bato yabo bita Bukayo Saka n'abandi bakinnyi bakiri bato barimo Martin Odegaard n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Reka dutegereze turebe ko uno mwana rwose aragenda avara mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu akerekeza ara mu gihugu cy'Ubwongereza, wenda mu ikipe ya Liverpool cyangwa ikipe ya Arsenal de Gunners kabisa. Ndahita nkomeza ati Darwin werekeje nanjye nkakubwira ngo nerekeje ku mukinnyi ukomeye cyane bamwita Trent Alexander-Arnold. Ku mugoroba mwagendaga mubona rwose ubw'ikipe ya Arsenal de Gunners yagendaga ihangana n'ikipe ya Liverpool de Cox banganya ibitego 2-2. uwo bita rero bita Trent Alexander-Arnold ni umu left back kabisa ubona ko yifuzwa n'ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yamaze gutamo rwose kandidatire ngirifuza kuba rwose yasinyisha uno umwongereza ukomeye cyane bamwita Trent Alexander-Arnold kabisa. Trent Alexander-Arnold ubona ko ameze neza cyane arifuzwa rero n'amakipe. Reka dutegereze turebe, dore ko ikipe ya Liverpool yifuza ko yagenda imwongera amasezerano bikomeye cyane. Ndahita nkomeza ati Darwin werekeje nanjye ngavuga ngo Batista nerekeje
hari rwose mu gihugu cya Espagne ku ikipe ya Real Madrid ngiravuga yuko Florentino Perez ngarimo arifuza kuba rwose yagenda asimbuza umutoza ukomeye bita Akadomo Ancelotti agasimburwa rwose umutoza ukomeye cyane bamwita Xabi Alonso ava mu ikipe ya Bayer Leverkusen rwose ubona ko bikomeye cyane ayibona ko ngarifuza ko yagenda rwose asimbura uwo bita Akadomo Ancelotti ubwo yabaseze mu ikipe ya Real Madrid ubona ko ngarifuza kuba rwose uwo bita Xabi Alonso yaba umusimbura mwiza w'ikipe rwose ya hariya ya Real Madrid agasimbura bita Akadomo Ancelotti na makuru dukesha ikinyamakuru cyandikara ku mugane w'Uburayi mu makuru y'imikino bita Sport kabisa gikomeye cyane ndahita nsoza ati Baptiste soreje nanjye ngakubwira ati nsoreje rwose mu gihugu cy'Ubwongereza umbona ko ibinyamakuru byinshi kabisa birimo birandika ko bita Erik ten Hag umutoza rwose w'umuholandi utoza ikipe ya Manchester United dore yuko yaramaze iminsi rwose ayitoza ubu ngo atari kwitoza mu kanya rwose ubwo ku mugoroba yagenda agatsindwa ibitego bigera kuri 2-1 n'ikipe ya West Ham rwose hari amazi iminsi isagaye inkuru ye rero igiye ijya Akadomo dore ko nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Mail Sport ubwo bita Fabrizio Romano umunyamakuru ukomeye cyane bita David Ornstein wari ikipe ya Manchester City barimo barakonfaminga yuko bita Erik ten Hag kabisa yamaze kwirukanwa rwose mu ikipe ya Manchester United yamaze kwereka umuryango asoka ari Manchester ajya hanze ikipe ya Manchester United dore yuko rwose yari amaze iminsi atitwara neza babikonfamize rwose bita Fabrizio Romano amakuru mukesha kabisa dore yuko atajya atubeshya rwose ku bijyanye n'amakuru y'imikino arimo arakonfirma yuko bita Erik ten Hag kabisa immediately bamaze kumwirukana dore ko ku mugoroba yagenda agatsindwa n'ikipe ya West Ham tasimbuwe nande rero asimbuwe no bita Rudi van Nistelrooy ni umusigire we yari umutoza wungirije bahise bamugira umusigire agiye kuba rwose atoza inzibacyuho dore ko barimo arifuza rero abo bita Omar Berada bagendaga kuvugana hari n'umutoza ukomeye cyane bamwita Xavi Hernandez umunya Espagne rwose ubona ko bifuza kuba yaza agasimbura Erik ten Hag reka dutegereze turebe ko bizagenda ariko inkuru nakubwira yuko nyine na Man United akakanye maze kuyikonfaminga kabisa ikinyamakuru Man United kivuze yuko uwo bita Erik ten Hag umurandi bagiye bamwereka umuryango dore ko yaramazemo sezo zigera kuri 3 hari mu ikipe ya Manchester United babwira ku ikipe ya Manchester United ubwo mu kanya gashize rwose confirmye ko uwo bita rwose Erik ten Hag umutoza w'umurandi wayitoje guhera 2022-2023 akaba agejeje ubu no mwaka yaramaze sezo zigera kuri 2 ubwo rwose yatoje sezo 2022-2023 yongera gutoza sezo igera ya 2023-2024 ni muri sezo yashize rwose muzi ko yarangirije ku mwanya rwose wa gatandatu ubona ko arimo agenda kindi cyo bita Europa League dore rero imikino uwo bita Erik ten Hag umurandi rwose watozaga ikipe ya Manchester United dore yuko yamaje kwerekwa umuryango rwose ari hanze ikipe ya Manchester United umujyi wa Manchester United gagiye gutangira kujya wumva rwose mu matangazo uwo muyita rero Erik ten Hag ati bimeze bite yakinye imikino 128 ari umutoza w'ikipe ya Manchester United wa mbere atsinda imikino 72 anganyamo imikino 22 rwose agenda atsindwa imikino 36 nguwo no bita Erik ten Hag kabisa mu mateka ya n'ikipe ya Manchester United dore yuko bibaye amateka dore ko yeretswe umuryango bikomeye cyane ngaba rero abatoza bagera kuri 3 bashobora kuba bagenda basimbura uwo bita Erik ten Hag dore yuko yamaje kwerekwa umuryango ku ruhembe kabisa z'umutoza ukomeye cyane uwo bita Rudi van Nistelrooy ni umutoza w'umusigire rwose yari umutoza wungirije hari mu ikipe ya Manchester United biravugwa yuko rero ari we agenda rwose amusimbura uwo niwe mutoza wa mbere kabisa hari uwo bita Thomas Frank rwose atoza ara mu gihugu cy'Ubudage nawe ashobora kuba yagenda amusimbura n'uwo bita Xavi Hernandez muramuzi cyane muri legende w'ikipe ya FC Barcelona yanayibereye umutoza ukomeye cyane dore yuko mu minsi yashize rwose abo bita ba Omar Berada n'abayobozi b'ikipe ya Manchester United berekeje ara muri Espagne ko bavugisha no mutoza udafite ikipe nimwe arimo aratoza rwose bamwita Xavi Hernandez kabisa umeze neza cyane nakubwira rero amateka yo bita Erik ten Hag dore yuko rwose ubwo yagendaga yirukanwa dore ibikombe yagiye atwara n'ikipe ya Manchester United dore ko yamaze kwirukanwa yatwaye igikombe cya FA Cup kabisa hariya rwose hamwe n'ikipe ya Manchester United n'igikombe kabisa cya FA Cup yatwaye atsinze ikipe ya Manchester City ubwo hari muri sezo 2023-2024 murabyibuka cyane ubona ko yagendaga rwose ari byo bintu yakoreye ikipe ya Manchester United yamaje kwereka umuryango rero butuvugana andi makuru abagezwe mu kanya kaza kuza ndaza kugenda nyabagezaho ndagenda nyakurikirana hafi kabisa muzi
Bosco update rwose yose ngezeho mpita ngenda nyibatekamo 5/5 kugira ngo bakunzi ba Down Sports Zone nuko nsoje n'amakuru y'imikino arabagezeho mukandagenda nyabagezaho turaza tuganira ku ikipe ya Arsenal degana dore ko miravugwa muri transfer nyinshi ndetse n'ibyabonetse nyuma y'umukino w'ikipe ya Liverpool. Ese abafana babyakiriye bate? Byose nimuze gucikwa tuze guza mukanya kaza kuza tukora rwose subscribe mukomeze mukore subscribe like share na comment kuri Down Sports Zone ubundi duhuze mukanya kaza kuzana ni makuru y'imikino menshi cyane kabisa. Imana ibarindi bane namwe byo mukora byose bya musi bigende birahira. Assalamu alaikum.